Inoyalam ka Nyautrap Integrated Territorial Organization hito haba kila yo kajing Ujor na ka Supervisor ka batre ha Ophis CM Elevate ba kalangat ha ka mental harassment na Khubor ki bapanya ya kani ka Ophis ha ka khat artarik nailar kilalit ya kendu ya Khubor bapanya ya kani ka Ophis banyakran halor kani kajing Ujor la shem ya kajing penya ya kani ka Ophis CM Elevate la ai ha ka company Vision Plus ka bana Delhi. Ha kata kajing Ujor kani ka Supervisor kalaut ba Khubor ki bapanya ya kani ka Ophis ki laban khia bat tenrong bun ba ki kam ki badei ban le de ki wei pat ki nong trei ha ki terpeng jongka kani kajing penban khia kam ha kani ka Ophis kalakta ya ki jing mujing perkhat bat ya ka perkhat perdan jongka nalor kata kala Ujoru ba kani ka Ophis kala set ya ka tulop jongka Hadian kajing kendu iki bor penya ya kani ka company u General Secretary hito Shillong City Samla Balaji Jerwa ulong kajing wan ya keren ka seng kalong ka basaiso haba kinong penya ya kani ka company kila kular bantung daka Internal Inquiry Committee ban tokit halor kani kajing Ujor jong ka Supervisor kila kularu ban pensting ya kijing trei jongka Kumka Nyautrap Integrated Territorial Organization menta kasengi hap banwan ni po CM Elevate nomor ba kidan ngiyo kajing ka complain ma kajing kena ba dan giwe staff basya mental harass hani hapo ayo hani hapo CM Elevate te kajing wan jeng iru menta kasi kalau apa saiso hi nomor ba ngila iyo menyekran halo jeng meta kajing ye jeng itu ikong ba bangat kani kajing ya te ngila bani yo kajing pensyaru nak kalian jung ka office ru jung ka office kani ka office kala penya kani ka Vision Plus ta kadi company na po Delhi te ya kata kita ong buat session kian kalian ke internal committee bat ya kata ki CTA bodan kamru kinum clear shu itu kong men pa sign men pai bat ka kam ka jam jung iru kan ne be te ka ka baja kalong ba kajingwan jung ni shaniru ba i complain ti kong ba nadu ketulap ye baru koi isya set mah increment ye ru kimai te hadian pan inawan hang yo kajing pensyaru kadang dan kata internal committee ba kidang raise kata complain ji ru te bat kila submit ke buat kila le ke audit te hadu mentaru kampat sai so bahai kata ka problem jeng ni kong kajing ye jeng ni kong te hadian kajing wan jeng ni mentar si ka seng hang ni layo ban solve out ye kan ka issue ni layo ban solve ye kan ka problem jeng ni kong kata long ba yo pensutu makani ketika workplace harassment mereka workplace harassment ba bapentut ya kam tray kam ka jam jong ni jong kinong tray badai akan ka office ye te kum tahi nak kalian jong ka office lu kila ong bikin kinum shim action ni issue but kin shim ya ta ka complain jong ikong ru jong ikong kin shim ya ka complain but kin saris biang siapa ke internal committee kepada jong ki te ka ba mentakan shim ka internal committee but ngiru nak kalian jong ngiru nyebut den kita ki withdrawal jong kini ki escalation letter ne mo kata withdrawal letter ri mah ka warning letter sorry te nak kalian jeki ru ki ambi kesal min sabut den man kalian jeki ru ki amba kin sal withdraw no ya katuka warning letter jong itu ikong te kawai ka nuksang ya ban ai hang ne ba man Khubor ka baja kalong kumni kalok di kumni haki office ki prepare season balayo kini company banabar baru kile umno kini ki khana samla jungi ada kim sobun kim so suk chu ki penthut ki pen le ki jat ki kamma de ka baja ba kim not ban be direct na kim yo kada ban be direct de ka baja ba kile pat da kumni ki kam bakin thait kenang ban dala thait kumni kim e ka tam ka jam ni de kani kalong ka basosi lamar boleh lemba ka jing e jing ni ka kam ki chapat ki bre lo jong kita ki bre ki bawan namba de takadaw kini ki company ne kini ki office kino ki company bukan trace ni badai affiliate baka government na by affiliate baka government na boleh third party baka government bro idai bendan ni ka rules and regulation bagi license prepare kum ka labor license ka trading license na benda kini beri benar amar bakil wat lada ki tray hapo office lu ki hap hapo ka labor baki don kam hi ban snai kita ki labor license umdai tangi kini bepelai rewat kini bateri office bawan naba ki dai ban snai kani ka labor license ni barokai te kum tahi nak kalian jungi ni nyebut din ban ngakerman banang ni syahmat kini bar ko ki kena semai juni
ki balik tray hakno ke kam bang karpat ipi ba sobha daya sign ke kontrak daya sign ke kontrak lamar ke kontrak kadan ke legal binding but lada ka company eru kale tam kale eru kale eru idan ka sebut ka seki lemba jong ka kontrak jong pi kani kam de kasin ka beningkong bengiyo complain kanu ke office tambah labun ki kena ki bawan complain ki tray tambah ka ka ba pat ka bolong ba kim ngimla ban pensisya lamar ba kim dan ya kata kim dan ya kini ka kim dan ya kini ka agreement mah ka agreement hapring jung kinong tray ba kata employer ba employee te kum tahi na kalian jungi kerpat iborok khat ba pide ban sign ka kontrak pide ban sign ka kontrak kadang ba la jagum kini eru ila mengiru na kalian jung kaseng ila banyarap ya pi amar ba ka legal ka kontrak kadan ka legal binding but claim ka kontrak kimla ra ban be kam pi ki hab ban abi kata notice period te kum tahi nga karpat ipi baro ki kena samlai balada pilik kanu ka kam tray kanu ka kam ru kam tam ki hotel ne hati ya ki kam security sobha ban sim ya ka kontrak ba sign ka kontrak bat ka company kanu ba fitre amar khadu khadwai da pidan ka kontrak ngiru ngila ban yarap ya pilada pisha le ben ya pisha be kam klam pandai puan tam tai harassment kalong ba kipa kakam ke bedai bementa kami bedai jo ka shift jong kiwei eru ka shift jong kiwei eru long kira bi shaka period jong ni kan te wat lada kidan ta kise flow supervisor hadu pra beji kakam ban jong i lada ka kut san beji ro kim forward shu ya ka kakam shakman di hab le bit me i shakman te lada kam dan lada kanu ka kam ru ki hab ban pha dak email ma step bi ki hab ban pha dak email ki hab ban phone ni te ka tu kalong mental harassment bat ila along ki brer mi so tu hi ba ki brer mi dan la ka jong ka personal life mi dan hi la ka jong ka wala dang tre hanu no company ne hanu no ka office mi dan ka personal life but im dei ban sha ban thut hi ba bala hat badang pat dei ka pon te ka tu kalong ba ki haras ki suki amar bale ban le direct ban be ka kam kin no te lung ba ka jing le jong ka ni lung ba ban le ni suki pat pi thaj no ba ki la ki ka kam te dala ka kam pat ki yo ban pat ki breu la jong te kum bolong mentar ya ka bumenta kat kum gajing itu te I kat ko jum itu jeng itu ikong ru yang bakila don ki wei ru tambah kitu ki wei pat kila depi no ka kam ni ki kam dan su ni dan la su shakar ni tentu ru kila khat palat kila shukar ni no ka kam ni ru kila su I no ka kam te kila don hi kat ni kat tum te tambah gitu bela ada mi kan ni rum la su badong ni tambah kerman banang ni cepat ke menjahi hadu mentai bakalai benanya sau benai kadang sakut ka tulap jungi te ka increment ru ka increment jungi la de ngadu benai Januari tambah hadu mental apa benai ukra benai August hadu mentar ka increment ru padio tiap di committee ke internal committee de kin hat bit ka disciplinary committee benda nang manager nang ta pa ki staff nang tu napo office ba na po kan ka vision plus cik mulong kani ka company kani kan ke bo pania sistem yu kan kai kerteng vision plus kadai na po Delhi te kidan na po Noida office mo gitu iba kam kani jing cha si kampon phana kapor ki samla ki sha ta ai habdi kani ka jing sha le sin ji yong jing sha nyan ban ki bri kan pa tiki ka karwa ka seng ka ko bar tu shi company benang wan le si tani ki pra don pa po ka celah na kaliang jungi te ngi au pe ki bre ki bawan na bari pe ne kani hang ne kadi ka jaka jong tau neutral skom but ka first preferences si de ban aisha yi kena jungi kata kadi ka we ka baar ka long ba lada kam manager ki kam eru de prefer shai kena jungi ki samla jungi na ni na po Meghalaya lamar boleh ngong kata di ban preferences sha yaki lamar boleh PE hi ka kam ka jam ru ka duna nge ti kata ka jingwan jungi ki company eru ka yarap kini kena samla jungi banyo kam yo jam but kim don kam ban mi shaba ju ka state handrai pat ka baja pat limba ka jingwan jungi ni pat ki uraj ikini ki samla jungi bat ki samla jungi kim dan lenti shu ki hab ban nek shabari te kata hi ngi ong ban kalian jungi ikini kena samla eru ba ada filik ta shanu ro ka kontrak video dan kam ban sign amal ba klaim ka kontrak ada pisha be kam pisha ero ngimla ban pinsisha ba tidak ada upre baterai hang tu mah baterai itu ban ngimla ban nyarap ya biru amal boleh ka kontrak kena legal binding
ada ke legal binding but the contract ni lah ban sisa ya bun ki kena ba battery bai sha bekam thap Tik bolong mata ni kong itrai kum hari ka office. ikong ke itrai kum supervisor iwe supervisor flow supervisor